ibintu birahindutse. Nimyemerere turebera hamwe uko bigenze. Ni ku ntambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwo hagati, ni hagati y'igihugu cya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanyije na Israel mu ntambara igeze ku munsi uyu no wakangahedi wa karindwi wikurikiranya impare zombi zesurana ku buryo bukomeye. Icyumweru kiranzwe n'imeneka ry'amaraso, isenywa ry'ibikorwa remezo, ndetse n'icyumweru kiranzwe no guca igikuba mu baturage b'iki gihugu cya Iran. Ariko kandi Israel nayo ikaba ikomeje kugenda ifesinga ingaruka z'iyi ntambara. Muri amakuru rero turaje turebera hamwe, ese ibihugu bishyigikiye Iran ni ibihe, ibihugu bishyigikiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel ni ibihe, dukurikije ibimenyetso simusiga bikomeje kugenda bigaragazwa. Turitsa ku Rwanda. U Rwanda ku munsi w'ejo twababwiye ko ambasade y'u Rwanda muri Qatar yari yatangaje ko yatangiye gukorera online nkuko byatangajwe n'ubuyobozi bwa ambasade y'u Rwanda iherereye hariya i Doha mu murwa mukuru wa Qatar. Bwatangaje ko rwose imirimo y'iyo ambasade ubirimo gukora iri gukorwa hifashishijwe ikoranabuhanga ikizwe nka online bitewe n'ibibazo n'uburyo by'umutekano biri mu gace iyo ambasade iherereyemo. Ngira ngo murabizi ko iyi Qatar ari kimwe mu bihugu byarashweho ubwo Iran yihoreraga ku bitero yagabweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi ambasade yari yizeje abakeneye serivisi zayo ko yiteguye gukomeza kuzibaha yifashishije ubwo buryo bw'ikoranabuhanga kugeza igihe izabamenyesha ko imirimo yayo yongeye gukomeza mu buryo busanzwe. Ku bafite ibibazo cyangwa se abakenera ubufasha bwihutirwa bari bahawe nimero bashobora kwifashisha, harimo imirongo ya telefone ikurikira: akamenyetso ko guteranya 97 45 10 700 10 ndetse n'akamenyetso ko guteranya 97 46 62 8 61 ndetse n'akamenyetso ko guteranya 97 45 02 00 cyangwa se bakifashisha email ambadoha@minafet.gov.rw. Ni itangazo ryaje rikurikira irindi ryatanzwe mu by'ukuri na ambasade y'u Rwanda mu bihugu bya hariya muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, aho abari Dubai, abari muri Bahrain bari bahawe mu by'ukuri amabwiriza yuko bagomba kubahiriza amabwiriza agenga umutekano mu bice batuyemo cyangwa se baherereyemo, abari mu butembere, bagiye mu gukora business zabo muri biriya bihugu, dore ko abanyarwanda bakorera ingendo hariya muri biriya bihugu ari benshi. Bari bahawe ubutumwa, bahabwa ndetse na nimero bagomba kwifashisha mu gihe bakeneye ubufasha bwihutirwa. Twanabigarutseho aka kanya rero bimaze kuba bitangazwa ko u Rwanda rufashe izindi ngamba zihutirwa, rugiye gucyura abaturage barwo muri Dubai ndetse na Bahrain. Uburyo bwo kugira ngo bacyurwe ni ubuhe ndaje mbabwira gatanu ku kandi. Iyi ntambara irakomeje ndetse irakaze, isi yacitsemo igikuba cyangwa se kandi isi yacitsemo ibice bitewe n'iyi ntambara, nyuma yuko Iran na Israel bakomeje kwesurana. Ndaje mbabwira ibihugu bitandukanye uko byatangiye kugaragaza aho bihagaze. U Rwanda rwo binyuze muri mu munyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa OIF, Madame Louise Mushikiwabo, yari yatangaje ko rwose ibihugu byombi bikwiye kuyoboka inzira y'ibiganiro mu guhosha iyi ntambara. Turaje turebera hamwe rero mu by'ukuri bikubiye muri aya makuru. Ariko kandi ndababwira ko Korea y'Epfo ngo nayo ishobora gutakaza bumwe mu bwirinzi yahawe na Amerika bukajyanwa mu ntambara na Iran. Turabikomozaho. Ni Trump yaciye amarenga yo gutera ikindi gihugu. Ndagira ngo mbabwire ko intambara igiye kwaguka igafata indi ntera. Trump yaciye amarenga yo gutera Cuba nyuma ya Iran. Ni mu gihe amaze iminsi abazwa impamvu yashoje intambara, cyangwa se ejo ngira ngo niba ni ku munsi w'ejo twari twabigarutseho, mbabwira ko kuri ubu Trump afite byinshi agomba gusobanura, cyangwa se afite byinshi agomba kuba atangaho ibisobanuro, kubera ko hateranye inama ejo bundi hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bivugwa neza ko ibitero yagabye kuri Iran afatanyije na Israel yabitangije atarigeze mu by'ukuri abanza guhabwa uburenganzira. Ariko kandi arakomeje urugamba, harakomeje gahunda ye, yaciye amarenga noneho yo gutera igihugu cya Cuba nyuma ya Iran. Turaje tubigarukeho. Hanyuma ikindi nza kubabwira gatanu kuri gatanu, ibi birasa nkaho rwose Ubwongereza bufite uruhande. Ndaje babwire namwe mwumve, muratanga ibitekerezo. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza yitwa Keir Starmer yatangaje kuri
ku munsi w'ejo ko mu by'ukuri igihugu cyabo cyohereje izindi ndege z'intambara enye zo mu bwoko bwa Typhoon muri Katari, ni mu gihe intambara n'ubundi ikomeje guca ibintu bigacika hariya mu burasirazuba bwo hagati. Turaje turebera hamwe iby'izi ndege zoherejwe 5 kuri 5. Reka kandi nongere mbaye ikaze mbibutsa ko binoroshye cyane gukomeza kubana natwe hano kuri News Lab TV. Ni subscribe cyangwa sabone, ubundi ugakanda like tukabona ko ubikunda, ugatanga igitekerezo, ari nako usangiza abandi aya makuru. Ibi byose ariko kabikora mu gihe nawe ubwe wumva wanogewe. Nge ndi Fagi Kayinamura, nkwibutse ko aya ari nayo mahitamo yawe meza. Reka mpere ku bitangajwe n'u Rwanda bisa nka hari ingamba zifashwe muri aka kanya. Abari gukenera serivisi za ambasade y'u Rwanda muri Katari bakomeje kuzihererwa online. Twabigarutseho, twababwiye nimero bagomba guhamagara cyangwa se kwandikira, twababwiye na email bahawe yo kwandikira. Ubwo rero nivyo ngibyo, ariko kandi inkaho ibyo ntibihagije, leta y'u Rwanda yatangaje ko noneho yatangiye gukorana na societe y'indege ya Rwandair. Ngira ngo murabizi ko Rwandair nyuma y'iko intambara hagati ya Iran na Amerika itangiye, Rwandair yahise isubika ingendo mu mijyi nka Abu Dhabi, hariya za Dubai na za Bahrain. Ariko kandi aka kanya leta y'u Rwanda noneho itangaje ko yatangiye gukorana na societe y'indege ya Rwandair mu rwego rwo gucyura abanyarwanda bari mu bihugu bya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ndetse na Bahrain. Byatangajwe na ambasade y'u Rwanda Abu Dhabi mu itangazo yasohoye kuri wa 5 tariki 6 Werurwe 2026. Iri tangazo risaba abanyarwanda bari muri biriya bihugu byombi byo mu kigobe gukomeza gukurikiza amabwiriza ajyanye n'umutekano yashyizweho n'inzego z'ubuyobozi zaho baherereye, no gukora uko bashoboye bagashaka amakuru bifashishije imiyoboro y'itumanaho yizewe. Ambasade y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu yunzemo ko hari gushakwa uko bari abanyarwanda bacyurwa. Iti ambasade nanone iramenyesha ko biciye mu mikoranire na societe y'igihugu ishinzwe ubwikorezi bwo mu kirere Rwandair n'izindi nzego zitandukanye mu gutegura indege zo gucyura abantu. Abanyarwanda bose bifuza gucyurwa barasabwa kwiyandikisha kuri ambasade vuba bishoboka. Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu na Bahrain biri mu bihugu kuva mu mpera z'icyumweru gishize bikomeje kuraswaho na Iran mu rwego rwo kwihimura ku bitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel. Imibare itangwa na televiziyo ya Al Jazeera yerekana ko mu bantu 1332 bamaze kugwa muri iyi ntambara, harimo abanyareta Zunze Ubumwe z'Abarabu 3 n'umunyabahrain 1. Ambasade y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu yatangaje ko kugeza ubu nta munyarwanda uragirira ikibazo muri iyi ntambara. Ni muri urwo rwego rero u Rwanda rwambariye gutabara cyangwa se gukiza amagara y'abarwo, rucyura abaturage barwo bari muri biriya bihugu nk'uko bikubiye mu itangazo. Nawe ubwawe watangiye wiyumvira u Rwanda igiye kuba ikora ako kazi ko gucyura abanyarwanda kugira ngo mu by'ukuri babe amahoro. Hanyuma ariko isi yacitsemo ibice, intambara ciyemo isi ibice. Muri ubu buryo tugiye kuba tugarukaho, no kubanga aka kanya ushobora kumenya isi yacitsemo ibice nyuma y'iyi ntambara. Israel na Amerika bari kwotsa umuriro kuri Iran nayo iri kwirinda mu buryo budasanzwe. Ku munsi w'ejo twabwiraga ko nkuko nayo ubwayo yari yabyigambye, Iran yari yavuze ko ngo yavuguse umuti rwose ndetse usharira, yigamba gusenya ubwato bw'intambara bwa Amerika ibusenyera ngo mu nyanja y'Ubuhinde, yigamba kurasa icyicaro cy'inyeshyamba z'abakurude muri Iraq, kuko byari byamenyekanye ko abakurude bangaba ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitegura kubifashisha muri iyi ntambara, cyane cyane iyo hasi ku butaka. Bikavugwa neza ko rero Iran yamenye aya makuru mbere bitewe cyangwa se bikesheje ubutasi, ihita ifata icyemezo cyo gutangira kubagabaho ibitero ndetse byabaguye nabi cyane. Aka kanya rero intambara irakomeje, ibintu bikomeje kurushaho gukara ndetse no gukarata hagati y'impande zombi. Aka kanya rero ushobora kwibaza aho bihagaze, ese bimeze bite, ese ibihugu bitandukanye byatangiye kugaragaza aho bihagaze. Yego, nakubwira yego, isi yacitsemo igikuba nicyo navuga. Hanyuma intambara iri hagati ya Iran na Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika
yakomeje gutera impungenge ku rwego mpuzamahanga, aho ibihugu byinshi ku isi byatangiye kugaragaza aho bihagaze. Hari ibihugu bishyigikiye Israel na Amerika, mu gihe izindi cyangwa se ibindi byagaragaje ko bishyigikiye Iran, naho bimwe byahisemo kwitonda bisaba ko imirwano ihagarara hagashaka igisubizo cy'amahoro. Iyi ntambara yakajije umurego nyuma y'ibitero byagabwe kuri Iran n'ingabo za Israel zifatanyije na Amerika, byakurikiwe n'urupfu rw'umuyobozi w'ikirenga wa Irani ariwe Ayatollah Ali Khamenei. Mu rwego rwo kwihorera, Iran yahise igaba ibitero karabutaka ku birindiro bya gisirikare bya Amerika biri mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati. Ibintu rero byatumye isi irushaho kugira impungenge ko iyi ntambara ishobora kwaguka ikagira ingaruka zikomeye ku mutekano w'isi yose muri rusange. Minisitiri w'intebe w'Ubuhinde yitwa Narendra Modi yavuganye kuri telefone na Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu, baganira ku kibazo cy'iyi ntambara. Nyuma y'iyo telefone rero, Modi yatangaje ko igihugu cye gihangayikishijwe cyane n'ibi bibazo biri mu karere ka Middle East, ni ukuvuga ngo mu burasirazuba bwo hagati. Birumvikana mu butumwa yashyize ku rubuga rwe rwa X yahoze ari Twitter, uyu Modi Narendra Modi, Minisitiri w'intebe w'Ubuhinde, igihugu cy'Ubuhinde ni igihugu gikomeye cyane kizwiho kugira igisirikare gikomeye. Uyu yavuze ko ngo umutekano w'abaturage ugomba kubahirizwa, anasaba impande ziri mu ntambara guhagarika imirwano bagashyira imbere ibiganiro by'amahoro. Yanagiriye inama mu by'ukuri n'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, Mohammed bin Murambabarira, yanagira inama n'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu Mohammed bin Zayed Al Nahyan, baganira ku mutekano w'Abahinde benshi batuye muri icyo gihugu. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Keir Starmer yatangaje ko igihugu cye cyemeye ko Amerika ikoresha ibirindiro bya gisirikare byacyo mu rwego rwo kwirinda ibitero bya misile bya Iran. Noneho gusa uyu Starmer avuga ko Ubwongereza butazohereza ingabo zabwo mu ntambara yo gutera Iran, agaragaza ko ahubwo igihugu cye cyakuye amasomo mu ntambara ya Iraq yabaye mu mwaka wa 2003. Kuri urundi ruhande, perezida wa Amerika Donald Trump yanenze iki cyemezo cya Starmer, minisitiri w'Ubwongereza, avuga ko atigeze agaragaza ubuyobozi mu by'ukuri nk'ubwigeze kuranga witwa Winston Churchill mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi ikizwi nka World War. Perezida wa Komisiyo y'Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi yitwa Ursula von der Leyen yatangaje ko uyu muryango wafatiye Iran ibihano by'ubukungu ndetse n'ibya diplomasi. Yashimangiye ko ari ngombwa ko impande zose zirinda ubuzima bw'abaturage kandi zigakurikiza amategeko mpuzamahanga. Minisitiri w'intebe w'Ubutaliyani yitwa Giorgia Meloni nawe yatangaje ko ashyigikiye abaturage ba Iran mu bibazo barimo, mu gihe minisitiri w'intebe wa Australia Anthony Albanese yavuze ko ashyigikiye ingamba za Amerika zigamije kubuza Iran kubona intwaro za kirimbuzi. Ibihugu bigize akanama k'ubufatanye mu kigobe cya Paris aricyo Gulf Cooperation Council birimo Arabia Saudite, birimo Bahrain, birimo Qatar, Kuwait, Oman na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu byatangaje ko Iran iri kurusa mu duce dutuwe n'abaturage ndetse ikanibasira ibikorwa remezo by'abasivile. Ibyo bihugu kandi byasabye Iran guhagarika ibitero ndetse binaburira ko byiteguye gukoresha imbaraga zose mu kurinda umutekano wabyo. Gusa minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran yitwa Abbas Araghchi yahakanye ibyo birego, avuga ko ibitero Iran iri kugaba bigamije gusa ibirindiro bya Amerika biri muri ibyo bihugu bigiye bitandukanye. Hanyuma rero ibihugu bikomeye birimo Ubushinwa n'Uburusiya byamaganye ibitero byagabwe kuri Iran. Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping yavuze ko igitero cyagabwe kuri Iran ndetse n'iyicwa ry'umuyobozi wayo w'ikirenga Ayatollah Ali Khamenei binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga ndetse n'amahame y'umuryango w'abibumbye. Naho perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yatangaje ko urupfu rwa Khamenei ari ubwicanyi bunyuranyije n'amategeko mpuzamahanga. Ku rundi ruhande, minisitiri w'intebe wa Pakistan yitwa Shehbaz Sharif yihanangirije abaturage ba Iran ku rupfu rwa Ayatollah Ali Khamenei, agaragaza ko aka kanya igihugu cye kiri kumwe na Iran muri iki gihe cy'agahinda. Umubano mubi hagati ya Iran na Amerika ukamaze imyaka irenga 40 watangiye cyane nyuma ya Iranian Revolution y'umwaka w'1979 ubwo ubutegetsi bwa Shah bwashyikirira cyangwa se
bwashyigikirwaga na Amerika bwahirikwaga hagashyirwaho ubutegetsi bushingiye ku mahame ya Islam. Hanyuma rero kuva icyo gihe ibihugu byombi byakomeje guhangana mu bya diplomasi, mu bukungu ndetse no mu bya gisirikare, cyane cyane ku kibazo cya gahunda ya Irani yo guteza imbere ingufu za kirimbuzi. Abasesenguzi mpuzamahanga baravuga ko iyi ntambara iramutse ikomeje kwaguka ishobora mu by'ukuri gukurura ibindi bihugu bikomeye ku isi, bigateza umutekano muke ku rwego mpuzamahanga ndetse bikagira ingaruka zikomeye ku bukungu n'umutekano w'isi yose muri rusange. N'amaginga ya intambara irakomeje. Ubwongereza rero ndetse mu by'ukuri bigaragara ko buri ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza yitwa Keir Starmer yatangaje ko kuri uyu wa gatanu Werurwe igihugu cyabo cyohereje izindi ndege z'intambara enye zo mu bwoko bwa Typhoon muri Katari, ni mu gihe intambara igikomeje. Ubwongereza bwafashe icyemezo cyo kohereza indege z'intambara mu burasirazuba bwo hagati, ni nyuma y'aho drone za Iran zarashe ku birindiro by'ingabo zabwo ziri muri Chypre, mu gihe intambara ya Amerika, Israel na Iran yari ikomeje. Nyuma y'iki gitero Ubwongereza bwohereje muri Chypre kajugujugu zo mu bwoko bwa Wildcat kugira ngo zihangane na drone z'ubwiyahuzi za Iran ziganjemo izizwi nka Shahed. Yagize ati ibi bisobanuye ko imbaraga twashyize mu gisirikare no ku rwego rwa diplomasi zigamije kurinda abantu bacu, kandi bivuze ko dufite imbaraga zo guhagarara twemye ku ndangagaciro n'amahame yacu, niyo twashyirwaho igitutu kugira ngo dukore ibihabanye n'ibyo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza ntibicana uwaka nyuma y'aho Starmer yanze ko abanyamerika bakoresha ibirindiro byabo muri Chypre bagaba ibitero kuri Iran cyangwa se mu gukumira ibyo bagabwaho. Ntagiye mbabwira ko Ubwongereza buri ku ruhande rwa Amerika ndetse na Israel, ariko kandi Ubwongereza biragaragara ko busa n'ubukingiye ikibaba igihugu cya Iran. Hanyuma iyi ntambara ya Iran ntabwo ariyo Trump ashaka kurwana gusa, yaciye amarenga ko rwose kugaba ibitero kuri Cuba nyuma ya Iran aricyo ashobora kuza gukora. Yabigarutseho mu kiganiro n'abanyamakuru, aho yavuze ko ari ikibazo cy'igihe gusa, kandi ko mu gihe nta cyaba cyahindutse ibitero byo kuri Iran birangiye bazerekeza amaso kuri Cuba. Yagize ati turashaka kurangiza ibi mbere na mbere, ari nacyo ati ariko icyo nacyo ubwo ni Cuba, ni ikibazo cy'igihe gusa, abantu baraza gusubira kuri Cuba. Umubano wa Cuba na Amerika ntabwo umeze neza, kuko mu mpera za Mutarama uyu mwaka Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangije ibihe bidasanzwe biha igihugu cye ububasha bwo kwibasira cyane Cuba, harimo no guhana igihugu cyose rero bizayoherezamo ibikomoka kuri guhana ibihugu byose bizohereza muri Cuba ibikomoka byose kuri petrol. Hasinywe iteka rigena uburyo Amerika ishobora gushyiraho imisoro ihanitse cyane ku bicuruzwa bituruka mu gihugu icyo ari cyo cyose kizajya cyohereza petrol muri Cuba mu buryo butaziguye cyangwa buziguye. Ibintu byakomeje kudogera rero, ibigo by'ubwikorezi bwo mu kirere bibura amavuta, abakoreshaga imodoka bisunga amagare, byose bitewe n'ibura ry'ibikomoka kuri petrol. Mu byo Amerika ishinja Cuba harimo kuba yarakiriye ikigo kinini kurusha ibindi cya gisirikare cy'Uburusiya gikora ubutasi hanze yabwo, ndetse no guha uburenganzira udutsiko tw'abakora iterabwoba muri rusange, guha ububasha. Mu byo Amerika ishinja Cuba harimo kuba yarakiriye ikigo kinini kurusha ibindi cya gisirikare cy'Uburusiya gikora ubutasi hanze yabwo, ndetse no guha uburenganzira udutsiko tw'abakora iterabwoba kuhakorera. Ikindi Amerika iri kuziza Cuba ngo nuko mu by'ukuri ikwirakwiza ingengabitekerezo y'abakomuniste mu gice cya Amerika y'amajyepfo n'amajyaruguru, kandi yo ngo ni imiyoborere Amerika mu by'ukuri idakozwa cyangwa se itemera cyangwa se itanashaka. Dusoreze amakuru ari hanze ya Afurika ku byatangajwe na Putin. Ni Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yibukije ibihugu byo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi kwitega ko isaha n'isaha ashobora guhagarika kubihagaze n'ibikomoka kuri petrol. Ibi Putin yabigarutseho ku munsi w'ejo mu biganiro yagiranye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Hongria ariwe Peter Zijarto. Yasaga kandi n'ukomoza ku mugambi ibihugu byinshi by'Uburayi bimaranye igihe
wo guhagarika kugura gaze y'Ubushinwa kubera intambara bwagabye kuri Ukraine. Perezida Putin avuga ko atazategereza ko ibi bihugu bihagarika kugura gaze n'ibikomoka kuri peteroli by'igihugu cye, agira ati ntabwo ari ku mpamvu za politiki, ariko niba tugiye guhagarika ubucuruzi mu kwezi cyangwa abiri, byaba byiza tubuhagaritse ubu ngubu, turerekeza amaso ku bihugu by'abafatanyabikorwa bo kwizera. Uyu ntabwo ari umwanzuro wafashwe, ni ibitekerezo byanjye, nzategeka guverinoma gukora kuri iki kibazo ifatanyije na sosiyete zacu. Yakomeje avuga ko icyemezo cy'Uburayi cyo gushaka guhagarika kugura gaze y'Uburusiya gishingiye kuri politiki ipfuye, dore ko mwaka 2022 imbere y'intambara yo muri Ukraine, Uburusiya bwagurishaga gaze n'ibikomoka kuri peteroli byinshi mu bihugu by'Uburayi. Nyuma y'iyi ntambara rero, ibihugu bimwe by'Uburayi byatangiye kwikura muri ubu bucuruzi, gusa nubwo bimeze gutyo hari ibyo Uburusiya bugifitiye runini mu bihugu bigikoresha imiyoboro y'Uburusiya ya gaze, harimo Hongria, Slovakia na Serbia. Ni mu gihe ibihugu nk'Ubufaransa, Ububiligi, Espagne, Ubuholandi na Portugal nabyo bigura gaze y'Uburusiya nubwo hifashishwa umuyoboro mugari. Biteganyijwe ko rero ibi ari nabyo Putin ashobora guhagarika guha gaze, kuko yamaze kumvikana na Hongria na Slovakia ko bazakomeza gukorana ubu bucuruzi. Ngayo nguko rero, reka mbashimire cyane kubana natwe muri aya makuru yo muri aka kanya 5 kuri 5 hano kuri News Lab TV.